twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nanone kuri aya manywa ya tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Nshuti bavandimwe, reka tubane namwe nk'ibisanzwe, ngira ngo murimo murabibona muri video twabashyire kuri screen yacu kugira ngo tubereke ngo bihagaze bite ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya ayo ni amakuru twakiriye agaragaza yuko hashobora kuba hamaze kugenda hitegurwa imyigaragambyo ikomeye cyane inyamuneka yamagana ubutegetsi bwa CNDD-FDD, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi amaze iminsi nyamuneka mu itangazamakuru ibintu bitameze neza nyuma yuko akomeje kugenda ashinzwa bimwe mu bibazo bikomeye cyane, birimo ibibazo by'ubukene, ibibazo by'intambara, ibibazo by'uko abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ubu rero byakomeje kugenda bigaragara ni mu gisagara cya Bujumbura niho ibintu bikomeje kugenda bibera, ndetse benshi baravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atazigeza ageza mu mwaka w'2027. Ukurikije uburyo ibintu bihagaze, biragaragara yuko ubutegetsi bwa Perezida Neva bushobora kuza gutembagazwa vuba ahangaha mu gihe uyu mukuru w'igihugu atakoze ibyo abaturage bakomeze kugenda bamusaba. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura, tuze gukubitira hirya no hino kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, tuze kugenda tureba ngo muri CNDD-FDD mu ishyaka hagati bimeze bite ko tubona ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Reveriendi kuri yo yamaze kugenda yiyomora ku bikorwa bitandukanye byo kuba azashyigikira umukandida Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse biranavugwa yuko nawe ari mu bashaka kuzatanga kandidatire yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Cyakomeje kugenda kigaragaza yuko mu by'ukuri abategetsi bacu bamwe na bamwe baba batagiharanira ubumwe bw'abanyagihugu. Si ibyo kandi turaza kugenda tureba ko bita umugore wa Petero Nkurunziza, tuze kureba amakuru by'umwihariko mu byo amaze iminsi atangaza. Tuze kugenda turebera hamwe uburwayi bukomeye cyane Areguyeme Bunyoni akomeje kugenda agira nyamuneka hariya mu bitaro bya Kira International Hospital biherereye hariya i Bujumbura. Turaza kugenda tureba aho uyu nguyu aherutse kwimurirwa akuwe mu bitaro bikuru bya Gitega, by'umwihariko akahita yimurirwa mu bitaro byigenga bya Kira. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Benshi mu batangazamakuru ndetse n'abari hafi bavuga yuko bakurikije amashusho babonye by'umwihariko ndetse na korteji z'abashinzwe iperereza kuri iki gihugu cy'u Burundi, nyamuneka bigaragara yuko bishobora kuba ari ibintu bitoroshye habe na gatoya, by'umwihariko kuri uyu mugabo wahoze ari umutoni bikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, cyane cyane yuko yanasavinze nka minisitiri cyangwa se nk'umushikiranganje mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tureba ibikomeje kugenda bitangazwa turebe mu nteko nshingamategeko y'iki gihugu cy'u Burundi. Ibintu byakaze nyuma yuko minisitiri ushinzwe imari w'iki gihugu cy'u Burundi akomeje gushinzwa kurya amafaranga yari yarahariwe kugura ifumbire igomba guhabwa abaturage. Ibyo byose turaza kugenda tubibakomorizaho, ariko nanone tuza kugaruka ku ngabo z'iki gihugu cy'u Burundi ziri ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa yuko mu mujyi wa Uvira tayari bamaze kugenda bahasesekara. Ni ingabo z'u Burundi zigera ku 3,000 zamaze kugenda zigezwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibirindiro bimwe na bimwe batangiye kongera kubishinga aho byahoze, ndetse twirwaneho yo bivuga yuko yamaze kugenda ihabwa gasopo bikomeye cyane, ndetse isaha n'isaha mushobora kuza kumva kwambikana gukomeye hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'izitwirwaneho, tutanibagiwe inyeshyamba za M23 ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Rero ibintu byakomeye, ibintu byabaye ibindi, aho bivugwa yuko nyuma yuko ingabo z'u Burundi zirashe ubwato bwa M23 bwari buri ku nkombe z'ikiyaga Tanganyika, amakuru aravuga yuko haba hagiye kuba akaga gakomeye k'intambara. Ibi biri kwemezwa n'intwaro zidasanzwe igihugu cy'u Burundi cyakiriye, aho bivuga yuko imikoranire y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ububirigi yamaze kugenda izamuka, ndetse biranavugwa yuko ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo hashobora kuza koherezwa special force z'igisirikare cy'u Burundi mu kujya guhangana na M23. Umutwe witwaje intwaro M23 ariko nawo wamaze kugenda usohora itangazo rikomeye cyane wamagana ibikorwa by'ingabo z'u Burundi, ndetse banabaha gasopo bavuga bati nyamuneka nituza mwaja hehe, nituza bizagenda bite, ko mbona umwuka w'intambara ukomeje kugenda ututumba. Nyamuneka hamwe n'andi makuru agiye atandukanye turaza kugenda tubaramburira tubabwire ngo bihagaze bite. Tukiri aho ngaho
twari twakomoje ku kijyanye no kuba ubungubu ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kugenda bihinduka. Perezida Evaristo Ndayishimiye biravugwa yuko isaha n'isaha ashobora kuza gukurwa ku butegetsi nyuma y'ibikomeje kugenda bigaragara. Hari imyigaragambyo ikomeye cyane iri kugaragara mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'indi mijyi isa naho yunganira uyu mujyi wa Bujumbura, biterwa nuko abaturage bamaze kurambirwa ibikorwa bya gisirikare biri kugenda bikorerwa n'imbonerakure. Abandi baramagana ibibazo by'ubukene n'inzara bikomeje kwibasira abaturage, abandi kandi kuzamuka kw'ibiciro ndetse no kuba bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje koherezwa ku butaka bwa Kongo bakagaruka ari mayiti. Nibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bituma abaturage b'igihugu cy'u Burundi nyamuneka birara mu mihanda bakajya guhangana n'ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero benshi baranagirizwa yuko isaha n'isaha ashobora kuza gukorerwa kudeta kubera yuko ibintu byamaze kugenda bihinduka. Abasirikare bararakaye, inzego z'ubutegetsi zararakaye, ndetse biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu yuko atajya agirwa inama ndetse afata uburyo bihagaze. Tuze kongera gukubitira hariya muri Presidence Ntare Rushatsi, naho ngo rurageretse. Perezida Evaristo Ndayishimiye yaba arimo aragenda agira byinshi ahindura. Perezida Evaristo Ndayishimiye nyuma yo kwikanga yuko isaha n'isaha na kudeta yamugeraho kubera ibikorwa bya politike ndetse n'abaturage benshi b'abarundi bamaze kugenda barambirwa ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye, biravugwa yuko asigaye yicara ahindagura bamwe mu bayobozi bakomeye cyane by'umwihariko bamurinda mu nzego cyangwa se mu rwego rushinzwe kuri garde presidentielle. Biravugwa yuko rero yamaze kugenda ahindura bamwe na bamwe, turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Ariko nanone Prime Niyongabo nawe yamaze kongera kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko defense z'ingabo z'abarundi zongeye kubakwa mu bice bya Bibogobogo, Bijombo, Mikarati ndetse na za Minembwe. Aho hose murabizi neza ko mu minsi yashize igisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze kugenda kihikura nyuma yuko bari kuri pressure ikomeye cyane ya M23, ariko babonye M23 ivuye i Buvira bongera kuhagaruka. Ibyo ni bikomeje rero guteza impungenge ndetse bivuga yuko ari ibishobora kugaragaza yuko ari nko kongera peteroli mu muriro wari usanzwe uri kwaka. Aho rero turaza kugenda tubaramburira tubabwire ngo bihagaze bite. Twambukire mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, tubabwire amakuru agezweho, aho bivuga yuko rwose uyu nguyu Sylvain Ekenge akomeje gukora amabara. Sylvain Ekenge yavuze yuko ngo ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane. Amagambo yatangajwe na Sylvain Ekenge arimo kwamaganwa nyamureka, ndetse kugera n'aho igihugu cy'Ububiligi nacyo cyamaze guhaguruka kugira ngo cyamagane aya magambo y'ubugome ndetse aya magambo arimo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri ibi ngibi byahise bituma akarere kose gahaguruka, ndetse ibi bikahita binagaragaza umugambi wa Perezida Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umugambi wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ntago aba bayobozi bakaba bayobora bamwe mu basirikare ndetse n'abayobozi bagifite imvugo nk'izi ngizi zihembera urwango n'amacakubiri. Ndetse umutwe wa AFC M23 we watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi buteguye ubugome nk'ubu ngubu bivuga yuko bwiteguye gukurwaho kandi bukajyanwa kure cyane. Niko M23 yahise itangaza imaze kumva ibijyanye n'iyo ngengabitekerezo iri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira uburyo amakuru avuga yuko Ubwongereza bwamaze gufatira igihugu cya Repubulika. Turagerayo tubabwire uburyo bihagaze. Twite twigira Ibuvira, noneho Ibuvira aho bivuga yuko imirwano yazindutse ibera hafi y'ikiyaga Tanganyika, bituma abaturage bakomeza kuba mu bwoba bukomeye cyane. Ubwo ari nako umupaka wakavimbiraho utarafungurwa ngo ufungurirwe abasivile, ariko abasirikare bo barawambuka bajyanwa mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose rero nyamureka nibyo tuba twaramaze kugenda tubemerera yuko tugomba kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. FARDC yatangaje umugambi ukomeye wo gusubira muri Uvira. Impungenge ku mategeko ndetse n'amahoro byari bimaze iminsi biri muri uriya mujyi, ndetse bikaba bimaze kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Nyamuneka tukiri ahangaha muri byinshi turi buze kugenda tubaramburira, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda mu by'ukuri bibagiraho bidatinze. Rero
twamaze kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Twatangiranye amakuru y'uburyo umugore wa perezida Evaristo Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye. Uyu nguyu biravuga yuko rwose ngo rugeretse hagati ye n'abashikiranganje batandukanye, aho byinshi mu byemezo aba bashingabategeko bagenda bafata bivuguruzwa n'uyu mugore w'igihugu wa perezida Evaristo Ndayishimiye. Si ibyo kandi hari andi makuru avuga yuko rwaba rugeretse hagati y'aba bakenyezi babiri, ubwo ni perezida ni Angelina Nkurunziza ndetse niwo bita Denise Bucumu. Angelina Ndayishimiye niwo bita Denise Bucumu Nkurunziza. Aba rero ibi bikaba bikomeje gukara ndetse no gukarata. Uyu mugore w'umuhisi Petero Nkurunziza we ntago yumva ibikorwa bya CNDD FDD ndetse n'amahitamo atandukanye agenda afatwa ni mu bihe bitandukanye n'ubutegetsi cyangwa se na perezida uri ku butegetsi ariwe perezida Evaristo Ndayishimiye. Ibi rero bigahita bituma akaga gakomeje kugenda gasa naho kagaragara, ibibazo bikomeje kugenda bisa naho bigaragara muri aba badamu, aho bivuga yuko uyu nguyu we yagirizwa ku kuba n'ubundi ashaka gufatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Evaristo Ndayishimiye. Ubwo Denise Bucumu Nkurunziza we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ahururiza abaturage b'igihugu cy'u Burundi ababwira ati nyamuneka mugire muhaguruke dukureho ubutegetsi budafite icyo bumariye abaturage, mugire duhaguruke turebe yuko hari icyo twakora. Mu by'ukuri rero ikaba byahise biteza akagagurwa icyizere n'abaturage. Ibi rero bikahita bigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bishobora kutaza kugenda byoroha, mu gihe perezida Evaristo Ndayishimiye we mu bushake bwe ndetse n'uburyo yifuza ashaka kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi manda ye ya gatatu, by'umwihariko akaba ari we wifuza yuko yagenda ayobora abadede. Byinshi mu byakomeje kugenda bikuraho amanota uyu mukuru w'igihugu ni ibikorwa bitandukanye, yaba ibikorwa bya gisirikare n'amahitamo ya gisirikare yakomeje kugenda afata. Murabizi neza yuko uwo bita Prime Niyongabo niwe mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu yategetswe kongera kohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi, guhera ku nteko nshingamategeko, guhera mu rwego rushinzwe ubutungane, kugeza ku nzego bwite z'ubuyobozi z'abaturage ndetse n'abasirikare ubwabo. Nta n'umwe wumva impamvu mu by'ukuri izi ngabo z'u Burundi zaba zarajyanwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kugeraho abasirikare b'abarundi umunsi ku munsi bari kugenda bagwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse imiryango ntinabone ibiziga by'abasirikare. Ibi rero bigahita bigenda ari bimwe mu bigenda bituma perezida Evaristo Ndayishimiye agenda atakaza amanota mu banyagihugu. Iyo ni ingingo ya mbere. Indi ngingo ya kabiri rero ituma uyu mukuru w'igihugu atabona mu by'ukuri amajwi cyangwa se atazongera kubona amajwi y'aba baturage b'igihugu cy'u Burundi, harimo kuva yagera ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi nta gifatika, nta mihanda, nta bikorwa remezo, nta mashanyarazi, nta gukura abaturage mu bukene byigeze bigaragara, ku buryo wenda abaturage babiheraho bakavuga bati uyu mugabo reka tumwizere kubera yuko hari byinshi yadukoreye tugishaka yuko akomeza. Ahubwo yakomeje kugenda ashinzwa ku kuba mu by'ukuri nibyo yasanze bigezweho byose ameze nk'aho yabisubije inyuma. Niba igihugu cy'u Burundi nk'ubu ngubu izi saha kibura igitoro, igihugu cy'u Burundi ifaranga ryaho rikaba ryaratakaje agaciro kugera ku rwego rwa 15%. Ibi rero ni bigaragaza yuko mu by'ukuri perezida Evaristo Ndayishimiye nta mpamvu n'imwe ya politike yaba yarakoze yatuma mu by'ukuri abanyagihugu bongera kumugirira icyizere, bakaba bamutora cyangwa se bakaba bamwizera kugira ngo yongere abayobore guhera mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ya perezida wa repubulika ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibye biri mu marembera cyangwa se bitoroshye habe na gatoya, ubwo we ashaka kuyobora igihugu, ariko nyamuneka abanyagihugu bo bakagenda bagaragaza yuko mu by'ukuri bitoroshye. Indi ngingo yagiye ituma uyu mukuru w'igihugu agenda atakaza amanota ni ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganje mukuru. Uyu nguyu ni perezida ni Guillaume Bunyoni. Noneho amakuru aravugwa yuko ku munsi w'ejo uyu mugabo yaba yarimuye akuwe ku bitaro byigenga, ku bitaro bya leta by'Igitega bikuru bya Gitega, akimurirwa ku bitaro mu by'ukuri byigenga by'Ubujumbura. Nyuma yuko mbere yuko yimurwa biravuga yuko hari amakuru
yagiye ajya ahagaragara aturuka mu nzego z'umutekano ndetse na polisi, ubwo bamwe mu basirikare bakomeye cyane bashinzwe iperereza bagiye bakajya aho yari arwariye bakareba uburyo ameze, bakongera bakahita bajya i Bujumbura gushaka ibitaro uyu mugabo agomba kurwariramo, ndetse hadaciye kabiri yahise yimurwa ajyanwa mu bitaro bigaragara yuko ari ibitaro byigenga. N'izi saha ntiharamenyekana impamvu yo kwimurwa k'uyu mugabo, yaba byarabaye kubera yuko ubuvuzi yahabwaga hariya mu ivuriro rikuru rya Gitega cyangwa ari ubuvuzi bukiri hasi, cyangwa se yaba ari ukuba yarageze muri koma agiye kwimurirwa mu bindi bitaro kugira ngo arebe ko yahabwa ubufasha bwisumbuye. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda biteza inkeke abaturage b'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko uyu mugabo ashobora no kuza gusiga ubuzima, ashobora no kuza kwitaba Imana kubera ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero mu by'ukuri ni ibikomeje kugenda bigaragaza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, ibintu bitazigera byoroha habe n'umunsi wa rimwe, by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo bwose Perezida Evaristo Ndayishimiye we yaba afite icyizere cy'uko yakongera gutanga kandida perezida, ariko impamvu zagiye zimukuraho amanota zo zikomeje kugenda ziyongera mu bihe bitandukanye. Nyamuneka reka tugaruke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, turebe ingengabitekerezo ikomeje kugenda igaragara mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidatinze turahera ku byamaze kugenda bitangazwa n'uwo bita Sylvain Ekenge, ndetse benshi banavuga yuko ashobora kuba yamaze amukuraho amanota nyuma y'ibyo yari amaze iminsi atangaza. Sylvain Ekenge uyu nguyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yongeye kugaragaza imvugo zo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, avuga ati ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane, ukibaza uti aritonda kubera iki? Ibi byahise binatuma benshi mu Barundi bahagurukira rimwe, bahagurukira hejuru, baramushyigikira, kubera yuko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko ubutegetsi bw'abadede bwagiye bubiba ingengabitekerezo mu baturage, kugeza naho abaturage bamaze kugenda bamira ingengabitekerezo by'umwihariko y'amoko. Benshi banavuga yuko mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaba bugikorana n'ishyaka rya UPDS rya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, mu by'ukuri nta gihe na kimwe imvugo z'urwango zizigera zihagarara, kuko abangaba ni abasensibilisateri bakuru, kuko mu bihe bitandukanye ngira ngo murabizi neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Amagambo ya Sylvain Ekenge by'umwihariko aravuga yuko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda babona yuko ari amagambo yuje urwango, yuje ubugome, ndetse benshi bishobora kuza kongera guteza imwiryane n'impagarara muri aka karere kose. Uyu mugabo yaje gukomoza ku ngingo avuga yuko mu by'ukuri yaje kugenda avuga ati mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC, ngira ngo ni Radio and Television of Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'ingabo z'igihugu FARDC Major General Sylvain Ekenge yatangaje amagambo ari kwamaganwa n'abantu n'imiryango itandukanye, bayafata nk'imvugo zihembera urwango kandi zibasira umwihariko abagore bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Abajijwe ku ngingo yiswe ubwenge, ijambo bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresha basobanura amayeri n'ubunararibonye mu ntambara, General Ekenge yavuze ko ubwo bwenge ari ubw'Abanyarwanda by'umwihariko nk'abatutsi. Niko yaje kugenda avuga ko kandi umuco wigishwa abana kuva bakiri batoya. Ibyo yatangaje ntiyabihamirije ibimenyetso, kandi nta makuru yizewe agaragara ko uwo muco wigishwa mu Rwanda nk'uko we yagiye abisobanura. Mu magambo yakurikiyeho, Sylvain Ekenge yavuze icyo yise ubwenge n'ibyo yashinje u Rwanda birimo gusinya amasezerano ntiruyubahirize. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwo rumaze igihe ruhakanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibirego byo gufasha
umutwe wa M23 rurashinja Kinshasa gufatanya n'inyeshyamba za FDLR. Impande zombi ziracyahakana ko ibyo zishinzanya, nubwo raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zagaragaje ko mu burasirazuba bwa Kongo muri ibibazo bikomeye by'umutekano n'imikoranire y'imitwe yitwaje intwaro ku mpande zombi. Ibi rero bikaba byatumye mu by'ukuri mu kiganiro uwo bita Sylvain Ekenge yabajijwe igitekerezo cye ku bijyanye no gushyingirwa ahita atanga amagambo yafashwe na benshi nkatesha agaciro kandi ashobora guteza imvangura. Yavuze ko iyo ushakanye n'umugore ngo w'umututsikazi ugomba kwitonda cyane, akongeraho ibisobanuro byafashwe nk'isebya kandi bidafite ishingiro. Ibyo byatumye amagambo ye akwirakwira byihuse ku mbuga nkoranyambaga ndetse anamaganwa na benshi baje kugenda bumva ibyo yatangaje. Abanenze ayo magambo bavuga ko ashobora gushishikariza ubugizi bwa nabi no kwibasira abantu ku giti cyabo n'amatsinda ashingiye ku bwoko, cyane cyane abagore n'abana. Hari n'abandi kandi bagaragaje ko bayashyigikiye. Ibintu byarushijeho kongera impaka mu nshingano n'uruhare rw'abayobozi mu kurinda ubumwe n'ubwiyunge by'umwihariko hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragaza yuko akaga gashobora kuza kugwirira aka karere, mu by'ukuri karimo byinshi bikomeza kugenda bitangazwa n'inzego bwite za leta, yaba mu gihugu cy'u Burundi yaba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza bati ese ibi bintu bizarangira bite? Ubwo tugana ku musozo rero, reka dusoreze hano by'umwihariko tubabwira indi nkuru ikomeye cyane. Minisitiri w'u Burundi ushinzwe imari yagaragaje ko ari guterwa ubwoba. Ibyo byose ni umutwe w'inkuru yaje gutangazwa n'ibitangazamakuru bya SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi. Ni Minisitiri w'imari n'itunganywa ry'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, Dr Alain Ndikumana, yatangaje ko ari gukorerwa iterabwoba rituruka ku buyobozi bwa sosiyete FOMI ikora ifumbire mvaruganda hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, imusaba gutanga amafaranga leta itateganyije kandi atari mu masezerano yasinywe. Ibi Minisitiri Ndikumana yabigarutseho ku itariki ya 27 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 ubwo yari imbere y'inteko nshingamategeko asobanura umushinga wa guverinoma wo kuvugurura ingengo y'imari y'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2025-2026. Yaboneyeho umwanya wo kugaragaza impungenge ndetse ku mikorere imwe n'imwe ibangamira imiyoborere myiza n'ikoreshwa riboneye ry'umutungo wa leta. Uyu mugabo minisitiri yavuze ko kandi muri uku kwezi turimo minisitiri ayoboye yakiriye inyandiko ebyiri zivuye muri FOMI zisaba leta kwishyura amafaranga bavuga ko angana n'agaciro k'ifumbire yatanze irenze kuyemejwe mu masezerano. Muri izo nyandiko imwe bisaba kwishyurwa amafaranga angana na miliyari 50 z'amafaranga y'amarundi ajyanye n'ifumbire bivugwa ko yatanzwe mu byiciro bibiri, ndetse icyiciro cya B n'icyiciro cya C by'umwaka w'2025. Indi nyandiko kandi isaba kwishyurwa miliyari 6 z'amafaranga y'u Burundi ifumbire yatanzwe hagati y'ibyiciro bya B by'umwaka w'2024 n'ibyiciro bya A by'umwaka w'2025. Dr Ndikumana yashimangiye ko atazemera gutanga ayo mafaranga ndetse ateganyijwe mu masezerano. Anagaragaza ko abitabiriye n'igitutu n'iterabwoba, anagaragaza ko abifata nk'igitutu n'iterabwoba bimushyirwaho. Yabajije ku mugaragaro inkomoko y'ayo mafaranga asabwa, agaragaza ko guharanira ukuri mu banyamuryango byaba ari byo byiza.